Pozdrav YouTuberi, znači danas snimam ponovo nakon prilike godinu dana koliko nisam snimao. Znači zaboravio sam ulazim kod mog kanala pa sam sad danas provalio. I odmah počinjemo, znači kako napraviti neki lag program za početnika u Microsoft Visual Basicu. Znači verzije 6.0 nisu sve komande iste u svim Visual Basicu. Znači ajde već da počnem, znači osnovno što trebate da znate je znači da saveujete i da napravite znači new, znači počnete novi. Znači ja vi da počnem, znači new project i dobijete ovako, izaberite ok i evo znači dobili smo ovdje, znači to je počne. Znači ovo vam je inače glavno, ovaj form 1, znači to možete podešavati koliko je bilo veliko. Znači to je glavno, ovo nazad to uopšte znači ne znam, ne bude kada saveujete. Znači počnem, znači prvo što ću ja da uradim, da dodam picture box, znači da pozadina bude malo u boji, znači da ne bude samo belo. Znači evo kao ovako. I sad znači idemo na picture tu dole i da izaberemo prije neku sliku, znači na desktopu. Znači ovo dolim, ne, ići sam ajde ovaj. Sad, znači bit će ovako, znači još nisam skontao znači kako da izaberem baš koji deo te slike da pokazujem, ajde ovo ne smeta. I da, znači kliknemo na form 1, znači označimo form 1 i tu izaberemo znači ime. Tu ima previše. Radite to ćemo posle. Evo, da, caption. Znači tu da vam kada otvorite znači evo test, znači ovo ovako će izgledati kad saveate. Znači da bude, znači ovo ime to da promenimo. Znači da sam dobro, ajde. Znači da promenim ime, na primjer bude 6B, znači to i ne, ajde bude 7B, sve znači nebitno. I znači to će sad biti, znači pokažemo opet, znači 6B, 7B. Znači aj sad da započnem na primjer neko dugme da dodam ili nešto, aj išćemo na label. Znači sad označimo koliko velik dugačko, znači to posle moći izmenuti. Znači piše label, znači idemo cap i tu da promenimo, znači dobro došli. Znači evo, sad ćemo ovako izgledati, dobro došli. I tu, znači može color da se namesti, neće sad. Sad na primjer dodamo dugme. Evo, znači ovo sam izabrali za dugme, label za tekst. Evo, dugme izaberemo i označimo na primjer ovoliko. To će zvati command, zato što to je ime za to. Znači idemo sad caption i na primjer dobro došao. Evo, sad nam je tako nazvano. Sad znači Visual Basic inače, znači to program, napravite neke programe, tu trebate znati komande prije. Znači ja sam sada znači tu napisao neke, bit će u deskripciji, znači neke ostane. Naprijed da izađeš, unload me, da otvori novi prozor, da, znači evo message box i to sve. Znači to morate znati napamet, inače to programeri sve to znaju napamet, sve komande, ne baš sve, ali neke previše toga znam. Ajde, znači počet ćemo da komandujemo ovo dugme. Na primjer sad mi da pritisnemo, evo, znači to smo radili, pritisnemo dugme, da nam otvori znači prozor i da ispiše neki tekst. Kako ćemo to? Ili dva put levi klik, ili da idete se klikova. Znači prvo ćemo napisati da, znači evo mi ćemo prekopirati, mada išli sam baš na pamet. Prekopirat ćemo znači ovo znači ajde već i tu ćemo paste, znači ispod and sub.
Znači daću vam link da skinete ovo zato što ovo ima ovako, baš kada otvorite komande, znači samo što bitno. Pošto druge novije verzije su malo teže, ali ja vam preporučujem ovo, iako je starija, ali je lakše. Znači idemo ovo nalepiti, nalepili smo znači to. Sad, tu su navodnici, tu između ukucate tekst. Znači, ukucate tekst ovdje. Evo, znači, na primjer, dobro došli. I tu, znači, kada otvorite kao ime, to kao što je tu 7b, evo, dobro došao. Znači, pritisnete tu sa enterima da ne morate, ali ajde probavam samo da je tačno. I izađete. Evo da imam, znači, vidim da li radi, znači evo, dobro došao. Evo, znači izašao nam je prozor, dobro došao, to što smo ukucali. Idemo ovako. Znači to ne izađe. Evo. Sad, ajde napravimo dugme, kada pritisnem dugme da izađe, znači, iz programa. Evo, znači, naprimjer, ajde ovdje ćemo. Znači, prvo menijemo da bude izlaz. Pritisnem enter. Evo sad 2 put, levi klik. Idemo. Znači, ovo vam je za exit. Unload me. Znači, load me. Znači idemo enter. Vratimo. Izađemo. Test. Ako nisam mnogo, znači ovo da mu kao sreće za test. Idemo izlaz. Izađe. Sad, ako hoćete da promijenite ikonicu, znači tu gore, znači sad vam pokažem. Znači ovo. Šta uradite? Znači kliknete na 7b. To je i naziva form 1. Idete na ikonu. Da vidim. Sad to treba naći. Evo ga ikon. Sad, znači imate to je inače format .icon. Znači to možete skinete negdje na internet, znači ukucate .icon pictures. Evo, ja sam jednog već iskinan za interneta. To open. Ne valja. Dobro, ajde to se ne moramo, mada skinete i samo tu idete i ubacite. To sam na drugoj verziji. Tu znači nešto neće, ali nema veze. Znači to nebitno, mada. Sad, kako se čuvati? Tu ja sad imam problema. Znači, inače, trebalo bi da bude kad pritisnete file da ovdje kliknete Make Project 1X. Meni to nešto ne radi, ali kada dobijem, znači ja ću napraviti na poseban video. I bit će vam tu, evo ja ću sad tu napisati desnom ogledu da pritisnete da vidite. Ali neki to već znaju. I to je to. Znači, mnogima se pomoglo, ako sam pomogao, pritisnite like i subscribe dugme. Ili ako vam treba pomoć da pišete komentaru ili na Skype-u daću vam. Ili na Facebooku naravno. To je to.